Trenutno smo u fazi koja zahtijeva intenzivnu zakonodavnu aktivnost i djelotvornu implementaciju zakona. Za to su nam potrebne stabilne i snažne institucije fokusirane na ostvarivanje rezultata iz programa europskih integracija. Kao što smo rekli više puta do sada, formiranje solidne baze konkretnih rezultata ostaje jedan od glavnih prioriteta. Podsjećamo Crnu Goru da preduzme sve korake u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Najnoviji nezvanični dokument Europske komisije non-paper o vladavini prava fokusira se na reforme u oblasti vladavine prava i jačanja institucija. Međutim, praktični aspekti zakonodavnih i institucionalnih reformi u nekim oblastima nisu dovoljni, a rezultati također ostaju nedovoljni. Ta ograničenja se posebno tiču određenih ključnih oblasti kao što su oduzimanje imovine stečene kriminalom, borba protiv pranja novca i trgovine ljudima, kao i praćenje svih slučajeva koji se tiču napada na novinare i slobode medija generalno. Istovremeno, otvaranje poglavlja 27 predstavlja sljedeći ključni moment na putu Crne Gore ka Europskoj uniji. Kao što vam je dobro poznato, zemlja koja štiti svoju prirodu i čuva svoj biodiverzitet, također je i bolje mjesto za život građana koji onda mogu da uživaju u prednostima adekvatno zaštićene životne sredine. Crna Gora ima tu sreću da ima prelijepe pejzaže i prirodne resurse i mi uživamo i želimo da se lokacije kao što je Ulcinska solana efektivno štite kako bi i cijela Europska unija u budućnosti imala nešto čime može da se ponosi. Ubijeđen sam, dame i gospodo, da će ova konferencija biti plodotvorna i da će poslužiti kao prilika da se ocijeni napredak Crne Gore do sada i da se utvrde izazovi koji stoje pred nama u budućnosti. Želim vam uspjeha u radu i hvala vam na pažnji.